U MLA ka mau plang uba SK Sun hagas ngi balang ula pla ba ka jing Slem jong katanat Public Health Engineering ban Pyndep ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 kadai tang namar ka jing pulam jong ka Sorkar jalla ban Pyndep ya ka jing trelang hapdeng katanat PHE bat katanat Public Works Department kabla long majun thut ban siang bat Pyndep iki pipe naduk ka Slem arajar khatlai Uneo MLA udai ubatip ha Japan ke Greater Shillong Water Supply Scheme namar udai engineer ubala batru ya kedan Chief Engineer barim jong katanat Public Health Engineering kabapen tre ya ke scheme Habayakran bat kelat pathai kubor uneu MLA ulong bakajing sateng jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 kadai tang namar bakatanat Public Works Department galaweng ya kajing ajing bit ya katanat Public Health Engineering bakanti iksurok nakabentaban siang bat pendat iki pipe Uyatho bakane ke jingweng jong katanat PWD ya ke jing ajing ben kala ja hakas nem arajar khatlai habayatho ru bakane katanat kamshim la ai satya ya ke no kono ka daw halor kane ka rai Katkum ke jing ong jong kawai pat ka daw ba pen Slem ka project kadai tang namar ba ka Sorkar kamshim la pan pen ben jing jong ki kontraktor gibala yo ka kam ban pen tre ya ka project gibala pharu da ka jing tho sa ka Sorkar ba pen pau ba kin nam la satya ban pen ya chakhamat ka kam ha ka ju ka jing mang tengka bala bu da ka Sorkar na du ka Slem arajar hinyo arajar pra Uong baki kontraktor kim shimla le bakla ai hakabe dai bat kane ka kam handrai dai ka Sorkar ka bom tre ban pen kala ya ka mang tangka klem dakmi ya ka jing kala jong ka dor ka mur jong ki mar ki mata haki yau ki han Habakali lakalong kabadon kam ban phatokit no halor ka jing Slem sa papalat put ban Pyndep ekene ka project ka bala penduk pat ek hok jong ki pat ba ban yo ek umbam umdi uba SK Sun ulong bakam long kabadon kam ban phatokin handrai ka Sorkar ka de ban shim me ka jingkit kli ban penya no shakhamat ek kam da ka pen kalano ek dor ka mur jong ka kontrak ka bala a shaki kontraktor La ban kedau baya kene ke projek sam umbam umdi la aji menjur da ke Sorkar pedeng lingba ke JNNURM ha ke jinglut jingsap ke balakot chispa khandai pholai point san phoklur tingka ha ubenari saw arajar pra balabu thong ban Pyndep ya kene ke projek ha jemmang arajar khatwe te ka jing tmu jong kene ke scheme kolong ban generate additional million liter per day na moklang ban pen khut khamba ya ko namu flang da ka bachna shu ya kani ka additional clarifier nama akapor ba design ni kani ka scheme menchua ka kampat da jabo kum ma ka jabo unta ti ka ba arpat kalong ban bujlino ikini ki pipe ki bawan namu flang sa Shillong bat kini ki pipe ki basam po Shillong da ka bangile kumta kani ka jing ja ko lamba kini ki pipe ki ba lapay ne ki ba la leak ti kan herno naka 100% satang khatsan persen ti yakani ka package tu la I tender but la finalize ha u December arajar khatwe ti hadin kata ngila pan naka PHE ka action taken report balai bom la sedang Kajubab na PHE kolong ba ki kontraktor ki bala ay ka work order ko contract manne kini kam kimtre ban sedang ha kaju karit namar ya kini karit la finalize da schedule of rate kabare jong Slem arajar pra arajar kendai tiki kontraktor manda ki kwa be tang ka be sithi ban ay ka commitment baka department kan revise ya ka contract jong ki as per the rules kemong ngi kumnom nuro ki ong as per the rules sha yangi ai ka commitment ba ya ka contract jong hi ban revise as per the rule ngin peteng biang ka kam ten rei ka basusi kanong mahadu mentaro ke department kampat la ban ai ka namar ka project hi ka phase 3 pada omla ban bujuli ki pa saunong gani ka Shillong kam ban mining te hakani bingin long committee po assembly ki ong bingin pat yo permission na po ka cantonment board man project surok Henry CEO jong cantonment board ba dei kasi tu jak kendia ipasiawi ngai ong la de pa ka permission
ban connect itu. Dan hikerpat ke department road itu ban connect no. Dah ka balik kumta, kamut ya ka mulai tahun feed artillery ki direction. Away from the west, away pat lamba ka mauro. Uni pipeline balik mentau poi ha mauro feed ka mulai. Tila dangila ban feed senang ni pat pipeline ban ay ka anong kwar bat ya ka ni ka mulai. Ayor ngem tekini bro klak feed lang. Ta kamut maulai tahun lebih feeded in two direction. Takkan yarap sibun. Te ka kani ka nong thamai ka pok se bu na lau jenri ro ding la ban commission ya ka te. Dei tang makayarap ya ka nong thamai lau jenri. Namar unil pipeline yu bayat menta wa ai lang ya ka nong thamai pok se like mukra. Ding la ban commission no uni balech lau jenri kamut ka like mukra la poho no. Halor gani ke jingkan tho uniu MLA, Menteri Katanat Public Health Engineering, uba samlin malngyang ulaong. Bakani ke skim kala sakut la Slem ha, badong banadu uba ula shimti ban kmi ya katanat, ula shim kia ban pentelun no stat ya kakam. Kat kum ke jing ong jungu katanat ya menta kala dap ban shna ya ka pump house, ka treatment plant, bat kala siang ru iki pipe nadu na mo plang shadu hendreo mer apar Shillong. Halor ke jingweng katanat PWD ya ke jing ajing bet ban siang pipe ne ke surak unu menteri ulaong ba ke jingweng jong katanat PWD ya ke jingbet kadai na mar ba ke surak bala pensionada katanat PHE kim shimla ne Slem satya. Uyathu ba ke Sorkar kala dep ya penbet menta bat katanat PWD bat kala mangru khat nyau klur tengka syakatanat bakan senapan bahaya ke surak hadin bala dep siang pipe katanat PHE. Halor ke jingdawa ki kontraktor Menteri Uong bakane ke jingdawa kadai ke basongnya bat nakaliang ke Sorkar jela kan sesong perkhat kumno ban le yakani. Pyndep ru manakaliang jo Menteri rangba ke jela ularai ban pha ya ke jingterwa syaka Ministry of Donor ban pan jingerap pisa Nreo pausan kelur tingka syaka jela nakabentaban la ban Pyndep no ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3. Kumno sini Shillong jungi basdang. Te hatu ki por kan si thu ipi ba suwa ban sedang ban le ya kini ki pipeline na kini ki surok lulgi. Te nakaliang lulgi la INOC ya ka PHE tu ki por ban kanti yo pipe kanti ya ka surok ban siang yo pipe ban ladapti ken sale ya ka restoration da PHE. Dan rai pitep tu ko por masan siang PHE ki pinjai di PHE ka surok siang ta yo kala jot. Teki Kynnoh kem ailat kin ong ralong kumni kamut kasniu ber kata ya ka PWD department. Teki ong ngim sa su ban lehi dak PHC ba de hangta kasange no. Te nakaleng ko mu minister ngasim kia ya kani. Bat ya kani ke skim ngomong pentulun ru nang de ketuk pisah ke padang sa hing tu bangi penyak chacha kum bakalong menta tangling ba teki fund ki barim. Te man tangi don kam habe de bat ya kani ka additional fund. Nakaleng ke department atau kupong la brief hapi ki press bangan nyat bet dakalun nakahut ko. Dan rai ondang lai song bat chief minister wong ba to ngin persyang sua na ki wiki sus ngin nempat lek sua dakalun. Te kani rumanta ngila pen kre kumban riu pu sankro bat ngila pha ke profesor saka donos. Te kani kalau ka ik bangi move ngim som klikti. Hoi ke ik bang snow ba kani projek ka jing delay kani projek kalau long ka jing kata si pat ba masing Shillong po Shillong kam tam le ka Shillong mulai ka bala he kalau si teng na ka Shillong mo tika ni ru kala kata jor bat kilawan kendu yang lagi de ki MLA ki MDC ki reurong ba bat ngala sim kya ba ya kani ya ka ka ba ki pensngau ba bat ngala bot dien ya kani kram chong thai adu mantaro de ka ba ngin sedang pa ni ka kam tenga la instruct ki officer ling ba ki officer jonga CE ba kin khot ik kontraktor kumno banyak kan ban sedang no ini kam